sinagogi, u dan subotni, iselio je ženu koja je 18 godina bila zgrčena i nije mogla da se uspravi. Jedna kratka, duboka slika čovjekove duge, ali i beskrajne Božje milosti. Ova žena je dugo nosila teret bolesti, ali i teret poniženja i zaborava, ali ipak nije prestajala da dolazi u dom Božji. Njena vjera nije bila u riječima, nego u istrajnosti. I Gospod, koji vidi srce, sam je poziva: ženo, oslobođena si od bolesti svoje, i odmah se ispravi i da ti stade slaviti Boga. Ovdje vidimo da Hristos ne čeka da ga molimo drugim molitvama, nego da mu priđemo srce. On prvi prilazi čoveku, jer je Bog ljubavi i slobode. On ne gleda dan i propis, nego čovjeka u bolu. Zato i kaže: ne valja li u subotu odriješiti vola i magarca od jasala, a u ravnanu ne valja li osloboditi okoga. Tako Gospod otkriva da je milosrđe i ispunjenje zakona. Ali, braći i sestre, ova zgrčenost nije samo tjelesna. Mnogo od nas hodaju ispravno tijelom, a zgrčeni su dušom. Pritisnuti grijehom, zlopamćenjem, gordošću, strahom, zavišću. Grijeh nas zabija kad sjeti, čini da gledamo samo sebe i prolazno, dok nas Hristos podiže da gledamo nebo i vječnost. Isceljenje počinje u hramu, u zajednici sa Bogom. Zato je važno da ne napuštamo molitvu, svetu liturgiju, svete tajne, čak i onda kad nam je najteže. Baš tada Gospod dolazi i govori: ustani. I ta riječ nije samo zapovijest, nego sila koja oživljava. Ne da neka nam današnja evanđelska priča bude poziv da dopustimo Hristu da nas ispravi, da nas oslobodi